Da kajing sokia ka bakrau, halor kajing ki pang senden, jong ki pai ba nong sosnong ka snong tasku, Riphoi district. Hakaba palat paungut ki ru pai ba, lembat ki habrin, ki la kempang kensan, nadu ka tayo balala. Bat ki lahap ban syak sumar hapo nongpo civil hospital. Halor kane nakaliang UMLA ka jirang konstituensi, uba Sostinus Sotun, lembat UMDC, ba Victor Rani, kilalik ban jurip ye kita ginongpang, badru ban tokit halor kane kajing pang, ka bakilamat kensan. Katkum ke kubor balai ulum, loong bapalat pungut kibreu kentup ki hebrit, kibana kasnong tasku, kila kempang sendet, hadin bakilayo eka jingpang kisyit, baka jingpang penhiar. Nadu katayo kabalala, badbun na kini kinongpang kidang syak sumar hapo civil hospital nongpo. Badon pat kato kanengut kiwei, kibalayo eka jing sumar nakane ka hospital, bad banyo opat banik pai salayeng. Hakane ka jing hiar jurip jong UMLA bad UMDC ka jirang konstituensi. Kibalalik ru bani kundu yau District Medical and Health Officer ka district, kilayo ban tokir ru halor kane ka jingpang. Hakaba nakaliang UDMNHO ulapan syai baka hospital hi kanang tokit halor kane ka jingpang. Badru kinang ap ya ka kaipot halor kane ka jingpang. Badru ban petikna la kane ka jingpang ka di ka jingpang kisyit ne penhiar ne kidei kinu-kinu ka jingpang. Nakaliang katanat jong kokot kakya. Kala alik ru ban jurip sya ka snong tasku, bad ki doktor kinang hap ban songsa akate ka snong, kenang ban lapat ban tem ya kane ka jingpang. Halo, ini kajian kajuni ini ekor, kalian tengah kembali dari MDC, tingkat dari DMSU Lewan sudah bervisit ke dekat hospital hari baga kubur pamilayo anak isnong tasku, jadi kajing stom kabaki panong song hati kelayo labungut, lagi pungut lajan kot spa. Pergi ba katkum ke report pergi pak nak senong aku bedai baka jing sheet mat baka penhiar po den tak tahu bagi sawan ban tai ban juga ban tip ya harus ke tahu kalau ba kalau waktu ini ka jing stom ban senong badan hati senong tasku kini kini jing stom Tega pagala nanti nakaliang jupi ko UMLA finshim pat ba fin yo ban yarap kitiki bapang stom. Nakaliang juga hi ngala terpat ya ka medical team bana do resmi masunyo hi ka report ngalapun si DMSO bat nakalian jukir bila simkia bat kila pai di medical team ban lek ban pej aka ke jingja bat sim ki blood test ban lek ka ban wat ya ka wat bina ke jiktip ya ka halor gene ke jingstom boleh bakawanja kune te nakalian junga tepat tentu hiru ba nakalian ka health department ba ide ban simkia nak kamtam ba ni kupor ketika for liur aku babun ki pat nong susnong ingat ha kajing stom ban nga karpat nga kenturo ikipat nong susnong no ni kupor ba teng ni simsting ha kabede bat karukom im kajongi ha kabede bat karukom bam karukom di im penkhoi bhai ko lang im set ko ada im set ko temukan kalak man ta tenglap kentu iki long kumi ki pa ki lung na ibayo ko jing stom amba de ban set bhai ko maka ka report de nak len ki ong ba ki kem kim kisai di bandi untuk yo ko tengok em hagane ko por kita dan kam man set ko nang ba ki nyang jipang ibadon to kin nyap lot kan bakan ong ta stom ko yang tengah pemilih ini nggak tepat leban Joseph Sin hari bat nekar kom yo ikut ngaku apa nak kalian ki lab assistant ham instead agak beri bat kom bikin ai report nang bikin tip ika jingstom ke bagi itu cepat ba yo ikut jingstom itu senang bat kumbancu pai biang agak beri bat neka jingko jingkha bagi dai baka jing sumar nakaliang tugisnong tasku kamtam kepada ki pau senam aduk mentang ipat yo ban penolong ke ketika sub center ketika agde gesnong tingi convent scam ba apo jong new senam selak ban pleno e ketika sub center bang ilai i hiru ba nakaliang di DMHO nakaliang ki doktor kili i hiru ya ka jing non kam ba tingi convent scam ba ling ba jing la ban plipat saya kuih pat ki saya ki PhD ne ki la jingrap nakaliang ka sarkar kan long ka jingrap e ki pat ba tinga karpat u i DMHO nak tai ki medical team nomor bangalai iba ki umdai tang ti area ba kamtam to bonhat area ro ngilai iba kenika dengue la sedang ban pur tinga karpat ba kindan ya ka kin pa ki medical team tang ba kin la ban wat banya ba kin ban la ban yata ya ki tu gi stam ki badan hat ka khan bani hat area ro tunjuk Bagi saya, apa bagi MLA yang katain ni tip saya sekarang kejundan bagi bapang beri penyiar stay leh, tinggi lah pak lagi doktor, di staff leh.
thì nhiều information bạc don sisa kita jing tam jing shit bạc ke pre in here thì đây là ai đâu rồi xin ông tôi có bác lệ đi đần tôi bác stom thì là ai đâu thì đây nhiều khu bò rồi là admit cả tôi anh ngồi kia xem này có nó có thì bên đây là confirm và cái đần cái kia thì là ta đào mình tăng si sawan sini thì lại rau lăng lại tịnh kia rồi cái đây thì sisa đây lắp mà không buồn thì cái đây thì lùng thì cũng vậy MLA là ông tân và cái bên thì cái đây có nó mới phải kịp đi là cái đi của tôi có khám xét cái này cái đây có đang slot mai cái này mà thì là đang đào cái tăng là để ai những awareness kì thì hiện nay cái liên cái diagnosis thì ingin pak lah ông nomor tăng cái bang lah ông cái long ba cái malaria thì là để rule out thì cái nào bà cầm đây cái malaria thì hiện nay bên rule out là cái đây cái typhoid này em kita tinggal out cái report buat kelawan tu kemudian kalau nak lawan ai kita diagnosis ni ya pemerintah itu pakai bangalan kita ngai kelai improve kita nilai ambil berjur dengan nilai ai ki symptomatic treatment thì biang hi ki nak ki long bat itu orang baru thì ni dulu ini hap up cái diagnosis report thì kembali ayo jengtip mentah bagi dang don ki bajang stom bagi wawan mentah po hospital thì hato nak kalian ka medical team ibu nam ke station nang te po katika snong Haji Shah gini RC gila elek ki staff tu mentah siru orang gila ha yu ngak sempat confirm lah empat ai report yang ada mentah gila ha yu epidemiologist tu find out yo kadai ka dengue yo kadai ini tinggal ha yu thì nak ayo report tu ting salah ban